y con motivo de las festividades navideñas estamos acercándonos a ver conciertos, mercados navideños, eventos de Navidad también, y hoy nos hemos acercado a Durango a ver un concierto de Chistularis que se está haciendo aquí. Y aquí mismo en el monasterio de San Francisco es donde se va a hacer el concierto, o sea que vamos dentro. Hola Loli. Txistuak ez duela izan transmisiorik. Txistuak ez duela izan transmisiorik. Landakor jardun gara, astero. Gaur hemen triunfatzeko ensaiatzen bero. Batzuetan serio, bestetan rockero. Ia unkitzen dugun pixkat olentzero. Ia unkitzen dugun pixkat olentzero. Naiz negarrerako izan motibo mordoa. Munduak daramata hain martxan soroa. Gabonak dira eta alaitu gogoa. Zeigual tokatu zaigu justu orain gordoa. Zeigual tokatu zaigu justu orain gordoa. Gordorik gabe ere bagaude ederki. Aterako zarete gaututi kontenti. Tasterakoa zenez emeki. Mobilak itzali eta bihotzak ireki. Mobilak itzali eta